sibone kusifanele ukuthi kusuka ku-1990 inabantu yabakhona siphethwe ubaba umshumayeli uMkhize ehambisana noNgoyile sisalandela nalensizwa kwinabashi kwahamba yaze yaba uhlalo namhlanje iqeda iminyaka ewu17 kulonyaka ihlalo asikaze ke siphazamisane nalensizwa siyibandla lasekujabuleni noma nje kukuncane kodwa ngithi kukhulu ngoba kuphuma othandweni sibe sesikhipha iVest liqhamukala eJapan lithengele eJapan leli vest sithi baba Sotobe singabantwana basekujabuleni sithi gqoka nali iVest sathi leli shirt silandela lapha eGoli eItaly sithi Sotobe umama wethu ya esabatheni ubalginqi
vele ufake nalokho sase sithi ke mfowethu endelenende sondela ndu endelenende suyihambile nathi uwawuvuka sinabasha semfumundlovu siyibona ingaphi okunokuba ife siyibona ithuthuka sasa zithi lezi ngane haya ke simbese ngoba kuyabanda la emaphakathi ngale trophy ke le ngale trophy sesimthwese ukuphaphele khona la leminyaka u17 bagcwele okuye kuthi noma umndeni wakhe unomsebenzi uqondene neconference yenabasha sesifisa ukuthi ngale trophy athi mayefika athi ngaboshwa nayo itrophy ngayinikezwa abantwana basedabuleni bathi noma kunjani makune-conference basidinga khona sithi-ke sotobe singabantwana basedabuleni nansi itrophy esithayona aphelwe khona kule minyaka u17 kodwa usibone njalo ngobukhotho esekwenzile akukholwa-ke kodwa ukuthi wenzelwa kodwa ngiyacabanga ukuthi uthando elinalo inkosi yakhona